ikinyura amakipe ikinyuranyo kiraza kuba gito hagati y'amakipe arimo aragenda ahura. Urasanga hagati ya y'Ubwongereza nyine ubwo Bwongereza bugiye guhura nande bugiye guhura wenda na Norvège sibyo niba bagiye guhura na Norvège ubwo urasanga ikinyuranyo n'ubundi kiraza kuba mu ntabwo ari kinini cyane ko tugeze mu makipe 8 meza ubwo bivuze twageze byamaze kwicayura birimo biricara haraza gukora no n'umunani nta factor chance wabonamo aricyo Brazil yazize kubita yarateguye nyine kuba iri muri transition cyangwa se navuga ko iri mirubaka equipe izahangara mu myaka iri imbere mfite n'ubwoba ko hari igitazagaruka birashoboka ko kitazagaruka kuko n'abakinnyi bakayifashije uyu munsi ntabwo bari ku isoko ry'amakipe abakipe meza y'Iburayi ntabwo ari kubashaka attention ze kureba influence ya Premier League muri kino gikombe cy'isi hamaze ibitego bimaze gutsindwa abakinnyi babakina muri Premier League baze gukora ibitego hafi 51 igihugu gikurikiye cyose champion kurikiye ni La Ligue imaze kuri ibitego 30 kandi ubwo yarakuramo 7 bya mbese ubwo harasigara bingana urumva nyine na 5 bya Yazabare na 4 bya Vini ubwo urumva ngaye babigabanya nibyo ndi kukubwira ariko reba muri za Premier League reba Premier League ibitego 60 na influence nurareba n'abakinnyi bamagawe bihugu cyangwa rebe no mu bihugu byatashye abafite abakinnyi benshi muri Premier League nabaye ni bikeya ariko ibisige murasanga ku kigero cya 60-70% bikina muri Premier League nubwo bakina muri za Brentford nubwo bakina muri za Newcastle nubwo bakina ariko ari muri Premier League nitwagiye tubona impact y'aba bakinnyi none Brazil bafite isoko muri Premier League nibanga uyu munsi nabo ni bake rero Brazil gutaha kwayo kuri ngewe ntago byantunguye kuko nimwe nahita murera y'igikombe cy'isi nicyo gihugu gifite abakunzi benshi namara mutima y'abakunzi benshi umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi abari kuri Brazil abenshi rwose nawe udukurikiye Brazil uyivuriza ibyiza uko byagenda kose ifite influence ariko ikibazo cya Brazil ntabwo kuva 2014 ntabwo ari bwiza ukuri basa nkaho babaye bagize gutenguhwa ijambo ryo kwibwiza ukuri ni ijambo riremereye baratengushwe na cya gikombe cy'isi bari bakira 2014 none kwimara kugahinda bagasa ngo bashaka gushyira igitutu kuba donc umukinnyi uhiye bagashakishiriza hirya no hashaka umukinnyi uhiye bishyira ku gitutu cyo gushaka abakinnyi aho kugira ngo basubire muri rutsi bareme babakinnyi babo beza icyo kintu uvuze kirakomeye babinjizemo ya spirit yabo y'Ababreziliya bazamukiye muri icyo kintu no batangiye gufungura amasoko babohereze mu academy yo mu Dizira championnat nziza ziburayi kuko umupira waramenyekanye kigereka ntabwo agikina technique ngo za Brazil ngo kumucanga arimo arakina amasomo nyayo ya football modern reka nkunganira ngo nk'ibintu nka bibiri yego icyambere ikipe y'igihugu ya Brazil yaje gukina igikombe cy'isibizi neza ko bagiye kumara imyaka irenga ni 20 n'ingahe nine kuva 2 badatwara igikombe cy'isi none buri mwaka baza bavuga bati none uyu mwaka turaza gutwara icy'isi wahere ku ijambo ryo kwibwiza ukuri nibibwira ukuri ngo barebe ese par rapport n'aba opponents dufite aba title contenders dufite ku gikombe cy'isi twebwe twiteguye gutugeranyije nabo yego ugeranyije n'u France ugeranyije guhangana n'u Bufaransa ugeranyije n'u Bwongereza turi kuri rwe ugeranyije na Espagne ugeranyije na Portugal none muri ibyo bihugu bihabwa amahirwe sinacyo gihugu cyabakuyemo kugira ngo raho bibabaje icyo ni icyambere icya kabiri ejo bundi nyuma yuko Argentine itsinze Cape Verde right cyane imbere yaho gatoya buriya federasiyo y'umupira w'amaguru muri Argentine yamaze gusohora itangazo ko igiye gushira imbaraga mu bakinnyi babo batoya umukinnyi uzongera gusohoka muri Argentine agapima akagenda ari munsi y'imyaka 21 atazongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ntabwo ari ukutongera guhamagarwa bizaba bikubiye gake kuko biragoye ko bamushyiraho imbaraga kandi muri Argentine ari umwana uri kugaragaza urwego rwiza cyereta afite imana iri exceptionnel cyangwa ari gukina muri club nini nabwo ari ku influence bikomeye cyane kuko ntabwo wambwira ngo hagari naco uyu munsi uretse kuba kini Burayi ariko se yafashe ikipe y'igihugu ya Argentina reba Mastantuono nibyo ndi kukubwira uretse kuba bakina Burayi
bagize ayo mazina ari ukuntu nyine hari ukuntu itangazamakuru ryariya nyine rihayipinga ryirinicururiza ariko mu kibuga ugasanga uwo mukinnyi nta kintu kimwe marafasha club cyangwa ikipe y'igihugu. Icyo kintu rero Argentine yabitekerejeho nyuma yo kubona ko ari nuze generation bafite iri kugenda ivamo ibyo niva bakavuga bati ni gute twategura indi kipe noneho yazadu igikombe cy'isi byibura niyo yaba ari mu myaka 10 iri imbere. Iki gikombe cy'isi tukiveho ibintu byacyo tubisoze gusa Brazil yasebye yanarishije aba kunzi umupira w'amaguru imitima nta kitagize gusa isezererwa ryayo ryanakurikiwe no gusezera kwa Neymar muri football international niko navuga mu mupira w'amaguru mu ikipe y'igihugu yego akarere international akamaze kuyisohokamo kuva muri 2010 abakinira yabakinye imikino 130 abatsindira ibitego 80 assist 58 mukino wa mbere ukinye kuri MetLife Stadium n'undi wakina Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko asoje none akina n'ikipe y'igihugu ya Norvège batsindwa ibitego 2-1. Neymar nta kintu atakora ikipe y'igihugu ya Brazil ku giti cye nta kintu atakoze kuri ngiye nkurikije uko nza abakinnyi ba Brazil nta kintu atakoze gusa kuri bya bindi bisaba ya sacrifice abo umukinnyi gukora ibirenze kugira ngo abo umukinnyi no wa wundi isi ngo uri kuri kayi b'abakinnyi isi yose izagenda izibuka mu mateka. Ntabwo yakoze 100% kubera ko hari akantu ka mu ijosi rya Michael Mudrik hano gutyo kuni tatuwaje yanditseho ngo talent ain't enough, impano ubwayo ntihagije ariko nyine bivuze ngo kuba umukinnyi ukomeye impano ubwayo ntabwo ihagije. Kuri umukinnyi uri talented kuba uvuka mu gihugu cyiza ntabwo bihagije, bisaba kuba none hari exploit individuel ugomba gukora kugira ngo ugere kuri ya kariba kuko uyu munsi urebye imvune 80% by'imvune za Neymar ziterwa n'ukuntu yitwara inyuma y'ikibuga, ntabwo ziterwa n'ukuntu yitwara mu kibuga cyane na Dembele byababagaho. Ariko nyuma yo nabonye story ya Dembele ngo nyuma yo gushaka nyuma yo kurongora umugore we ku kigero cya 85% imvune yagiraga zavuyeho, donc asigaye agira imvune za mvune nyine z'umurimo z'akazi umunaniro wakinnye match nyinshi nibyo ngibyo agira ntabwo akigira za mvune zo kuvuga ngo naraye muri PlayStation naraye mu kabari naraye ikindi wenda ukajya kubona ukabona babategetse ikiruhuko imirire cyangwa ikiruhuko none ugasanga Neymar tuvuge mu rugero ibereye mu mapiza diet ukabona arayishe. Neymar babaga bafite match ya Champions League kwa kabiri yarangira saa 3 z'ijoro agahita ajya muri Brazil ngo muri anniversaire y'abantu ariko siko no muri akagaruka kuwa 4 nijoro agakora umwitozo kuwa 5 ngagiye gutera match yo kuwa 5 yarasinye muri Paris Saint-Germain ko harimo no kuzana inshuti ze 3 zikaza zikishima none muri Saudi Arabia aho yajyanye timu y'abantu nka Ven Saudi Arabia none ngaho nta cyarabundi birasaba ko njya nunza n'umudugudu kugira tujye tuganira none